Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo pričati o utakmici između Dinama i Viktorije, o utakmici na kojoj sam bio 21. veljače ove godine, te ispričati kako je sve to bilo i eto, idemo u video. Dakle, sve se desilo 21. veljače, kao što sam već i rekao. Krenuli smo iz mog grada na autobusnom kolodvoru oko 15:30 da stignemo na vrijeme. Utakmica se inače igrala u 21 sat. I došli smo na autobusni kolodvor i nakon nekih 2 sata vožnje došli smo u Zagreb. Kada smo došli u Zagreb, naravno obavili smo WC kako ne bismo trebali na stadionu, moja mama i ja, te se zaputili prema stadionu tramvajem, a tramvaj ispred tog kojim smo mi trebali ići se na našu nesreću pokvario. I šta smo napravili? Normalno išli smo brzo na drugu stanicu, te smo došli na Maksimir. Sad, tu kreće pravi kaos. Kada smo došli na Ticket Point, dobili smo prave ulaznice, dakle ulaznice koje smo kupili na stranici ulaznice HR. Su bile doslovno komad papira na kojemu je pisalo e-ulaznica i dolje su pisali podaci. To smo zamijenili na Ticket Pointu za prave ulaznice, te svaki navijač dobio ovakav šal. Na jednoj strani je ovako Dinamo Viktorija, a na drugoj strani je samo Dinamo. Kada smo nakon 20 minuta čekanja, kad smo završili s tim čekanjem, krenuli smo u pravu borbu u ulazu na stadion. Zašto borbu? Nismo mi ništa fizički radili, već trebalo se izgurati. Išli smo na sjevernu tribinu. Trebalo se izgurati kroz te ulaze, a to je bilo toliko komplicirano, to je bilo, ne znam, ako nije 3000 ljudi odjedanput išlo na tih 5 ulaza. A zašto je bilo toliko teško? Pokušat ću vam crtati sliku u Paintu ili nečemu, pa ću vam pokazati. Ako sam uspio dobro nacrtati, možete vidjeti ovdje, ako ne. Da, uglavnom, bio je kao neki polukrug u kojemu su bila 3 policajca i vi ste doslovno trebali ići ovako okolo. Ma vidjet ćete na fotografiji, nacrtat ću je. Kad smo ušli na stadion, zakasnili smo 2 minute na utakmicu, te nismo vidjeli onaj početak. Ali, zato smo imali priliku gledati vrhunski nogomet, imali smo priliku uživati na utakmici i bilo je krasno. Dinamo je na kraju pobjedio 3:0, ali prisjetimo se mi te utakmice. U 15. minuti Oršić zabija pogodak na asistenciju Brune Petkovića. U 33. minuti Emir Dilaver postiže pogodak za 2:0 vodstvo modrih na asistenciju Izeta Hajrovića, te u 73. minuti Bruno Petković na asistenciju Oršića zabija za konačnih Dinamo 3, Viktorija 0. I u 86. minuti je igrač Viktorije Limberski dobio drugi žuti karton, pomelo je Danija Olma. Ako vas zanima kako su izgledale te ulaznice, te prave ulaznice, vraćam se za sekundu, pokazat ću vam ih. Evo mene nazad, vama je to vjerojatno bilo par sekundi. Uspio sam ih naći, nije bilo toliko teško, znam gdje sam ih spremio. Uglavnom, ovo je moja ulaznica.
predivna ulaznica. Iskreno lijepa je, stvarno. Najvrednija u mojoj kolekciji ulaznica za utakmicu, ova je ulaznica od Madona. A kakva je bila atmosfera kada su Dinamovi igrači ulazili na početku drugog poluvremena na teren, možete vidjeti sada, a kada pogledate, idemo odjaviti video, pogledajte. Nadam se da vam je bio lijep ovaj video koji sam snimio kada su igrači ulazili na teren, a ja bi mogao polako ovdje i odjaviti ovaj video, dakle samo da kažem, na kraju utakmice smo otišli taksijem do autobusnog kolodvora, te smo se, ne znam, oko ponoći, ako ne i kasnije. Dinamo, 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 Dinamo. Nadam se da vam je bio lijep ovaj video koji sam snimio, da su igrači ulazili na teren, a ja bi mogao polako ovdje i odjaviti ovaj video, dakle samo da kažem, na kraju utakmice smo otišli taksijem do autobusnog kolodvora, te smo se, ne znam, oko ponoći, ako ne i kasnije, u 21:35 smo išli kući autobusom, mislim da smo došli 11, pola 12 kući i ništa, svi sretni, zadovoljni. Utakmica odigrana prije 4 mjeseca, po mnogima povijesna utakmica i po meni također. Tako da to bi bilo to od ovog videa, vidimo se u sljedećem videu. Do tada pozdrav! Naravno ovdje imate moj Instagram. I ovdje ćemo... To bi bilo to za ovaj video, vidimo se ponovo u sljedećem videu, pozdrav!